Wate kajadeh iblis jihnya gekutuk oleh Allah Ta'ala. Gerajim oleh Allah. Beda iblis. Dilah daya. Jamun borojih yang bambang geter Nabi Adam yang pintu langit, pintu syurga yang tehah mendu. Dia tebit-tebit temang. Nepegah dalam kitab Tahrir. Urang kelas 5 ataupun urang kelas 6. Kagebet kitab Tahrirnya. Menyenek kalen sejarahnya. Cikalen ba masalah hid. Jadi bab hid urinem di dalam bak kitab Tahrir yang kan ilua masalah hid di dalam nepegah tentang kisah dari awal mula urineng itu biat darah hid dan pakiban cara sampai duduk itu biat darah hid. Nyan intangnya naga cerita li Syekh Zakaria Anzari. Kisah mula berujih. Sebab mandum kala dibukukan dalam sejarah. Iblis watai tamang dalam syurga yang merempak dengan Nabi Adam, ibu nyamar. Yang kepegah lang kitabnya. Kiban cara ibu nyamar? Itamang dalam babah ula. Ula jamun. Iwe keroi namanya. Ya kenoi, ya gede keroi. Menyanyi-nyanyi keroi teraja. Jadi berapa demput. Naga ki jamun ula. Jadi kan lagi buat filem naga kang yang lewakah. Nyauranya hanali ula yang nagi. Kanali kagak pinah oleh Allah. Kalau kukutuk ula, payah jak dengan perut sampai dengan kiamat. Dani ula, hanjat jak, ula acut. Jak berangkaho, dong sehat, tikui lo. Nyan perintah. Nakangnya ula cengok yo tikui lo. Nyai cengok yo tikui lo. Maka menan perintah menyahana gepabih li Allah. Ngan kutukan. Supaya jihnyo bekli diulang kesalahan. Awal iblis jang ulai jang naki. Ibadah iblis irayu ula. Hai ula kaban tulung. Pokok pendukah lang ilanya roko. Ana tho du puwa. Kudu hilo. Awai lung engkah. Yang syurga ratalung tiak kudu pati lo. Ikah puang kama ena baba thon. Ilung yang ratalung tiaknya habis jenela kalau ku bilang tu. Mangke banjara hahbah. Ikun le iblis hahbah. Kupu maikah kayo hahbah lo. Kapu walung tiat lang syurga. Oh nyambe. Menyanyian kalau ke bantu hana puwa. Kalau ke bawa lain dah. Hati lo. Nyada berangkabal lo hana kuatim. Kadengai lebe bangai. Pakai nikah hang katim bantu lo. Menyaga tepu oleh malaikat long kupuakah lang syurga. Abih mama ku. Kon long tok nek tu ku abih nak debu. Kami ilahnya kah kakah ku uthi le Allah baik kaya uthi awak lo. Hana kuatim lo. Ai ula. Kadengar long ile carang long engkah. Hana gedepu oleh malaikat yang kekahah kabah le. Kepu mahabah ku tamang lang babah kah. Ku tamang labah kah, ku tamang kedeu dalam, ku lang perut kah. Tho depu long dalam perut kah. Watai katru dalam ka pegah ku tu biat. Ku nak apa kah lo. Keneu de. Yang gedepu pergi hana gedepu ka berehan. Aku tong hilung. Jadi ula terjebak. Bedah jadi. Habah hidung ku ula. Babah lob iblis dalam bedah berangkat. Truk ke di dalam syurga, kalian bak tempat tengok bedah iblis tu biat. Ya tetap depan Nabi Adam.
berupa drawa iblis dengan rupa yang normal pegah bang Nabi Adam. Hai Hawa, hai Adam, long sebutui ji hana galak kemurutan berat-beratan. Nyo kan kakak depu ubenar siku, munya gedepu oleh Allah Taala bikin lebih hana gedepu. Yang kait mengun. Nabi Adam hana gedepu kan, mana gedepu oleh Allah, hana gedepu kan Nabi Adam. Munya gedepu kan, munya gedepu tanya oleh Nabi Adam, ya iblis, pujai, matai tetau. Lung ku damang keno, ku jak keno, ku muthom, sayang ku kawakah. Nyom yang gedepu oleh malaikat yang jaga syurga, pak ku. Hanjit tuang, duruhku. Tapi hana masalah Adam, demikah. Ilung menyatakan di ancu, bi ancu, yang penting drawa ka Adam baman. Kathip lung rasa belikah. Tahu ke Nabi Adam po piatannya. Putra ada masalah kita yang Nabi Adam. Nyo ke nyo yang raya masalah. Menyana raya masalah nak aja alung kono. Kan kadepu putra kiban kejadian me gedepu le malaikat. Hai ku depu, nya deketi gedepu le malaikat habis ke. Mampakah nikah kamu salah kayak lu kayak ajak kadiwang lam kono. Thoin tai ke. Ku tamang lah bahu dia benar tiku. Nyam nyanyi ro ko hai pulih-pulih le ki. Ini Nabi Adam pi awak baru bukan ju. Hai kayaknya pi baru-baru won tambom. Ha pui pegah le beli ju. Ini nasihun. Long nyo hai Adam beka pedih nyo kuriwang kena ku yak nasihat kah kasip long rasa. Putra le masalah ke kele Nabi Adam. Nyan boh kayan. Hadza syajaratul khuldi. Nak depunan boh kaya. Ku depu. Bak kaya apa ya? Bak kaya larangan. Ke Nabi Adam. Ya kaya yang salah kah? Mana kaya larangannya? Allah nak ku jaklung kono nak ke depu. Kamu dia yakin ke betul Nabi Adam? Nyo kaya nyo nan haza syajaratul khuldi. Ini namanya pohon khuldi. Ini pohon abadi. Siapa yang memakan ini buah, maka dia akan selama-lamanya kekal dalam syurga. Kagak mengiang-iang nanti di hawa. Kibani drawa ke gedang Nabi Adam. Oh mbak drawa ni. Man tahu yang rencana tu biat lan syurga, han rencana tu biat. Man dumureng hawa tak duk lan syurga tapi. Keni beli. Barojeh ilong hana gebi pajoh bokayanya oleh Allah Ta'ala. Rupanya nyoko rasa. Gara-gara hana ku pajoh payah duit. Udep lan syurga na batah. Baru hana li batah duk tabe-tabe. Yang kebokayanya pajoh. Nyompak kunci yang. Nyoko ni Nabi Adam. Kapatih hana kapatih long kalau ku pegah. Mamnya rencana sedot long ke dihudunya bojak. Nya ina mentama ragu ke Nabi Adam. Kah nak pengutluk demi Allah. Ha. Imu sumpahlah demi Allah. Bujong ko. Anak ku semengut long anak ku tong semengut. Hana kayan bat lu. Ubi raya resiko ku jak kena. Munya ketepu oleh malaikatnya nabi ku kalih ku pegah benar. Lillah lung demi Allah hana ku pengutkah wahai Adam. Karena iblis imu sumpah Nabi Adam yakin ke? Cak bakul di baju. Lihat ke pajuh kamu masalah. Tingkat cerita masalah. Karena bunuh keinginan. Nyo kenyo yang kena pegah bagi tanyo, nyo pelajaran bagi tanyo ronyo. Jangan ikuti hawa nafsu. Lebih-lebih masalah atau perut. Menyegetanyo kasalah atau perut. Nyan akan beruk syahwat. Jam-jam. Wate kalian kepaju kamu masalah. Nabi Adam kapayah withi tan. Muthi perut te lan syurga. Ada pompon hana.
Tabak syurganya hendak kudo-kudo. Kejar malaikat kedai yang pekan kalaganya kamu no kamu deh kagak buat. Kedai yang Allah Taala kan kalau aku pegah badro kadam hangku pajuh pokoknya. Nya ya Allah kalian pegah. Mangku pegah pajuh. Iblis ya Allah hijak kena ya nasihat long ipegah ji penasihat awai ji lan syurga. Hai kakangian ji aku putu biar aku puka petih ji lo. Ya Allah, imu sumpah. Iya kan demi Allah. Man demi Allah ya Allah menyana makhluk dalam surganya ijit publawan nandrawan jangankan iblis berangkat holong petih nyanduk iman Nabi Adam menyeka pegah atas nama Allah maka Nabi Adam langsung gepercaya kadam peti kata kabih jatah nyo kajit ubin kalau lum pegah na lumbi paju nyan inan sebab Dari dia baik pungih-pungih tu. Baik tak ke. Nampu Nabi Adam kat pajuh. Nama nak ke pajuh bawa kuldi. Kamangai di tempat MPP ke dalam selukah. Hai bangai. Hai anak maya bangai. Maya hana gejak Nabi Adam ke no dunia. Mutidraw hana lan dunianya. Nak ada buat yang kedua getok na. Han punuh surganya. Maya Nabi Adam hana gejak ke no. Baiklah tak pernah katanya muma tetan. Hana mume urulan surga. Bakal hana mablian ini. Hana pangkutri yang ini hana pat madurang. Pagana tel betai lan neraka. Kali agak hikmah Nabi Adam jak kena udunya antara lain ngatna gedayang. Gedayang le Allah Taala dia gedayang ba iblis tetat iblis hoi ka kai muthom iblis getume le malaikat ke pedang nyompat ya Allah yang tukang pegah kacau. Nya buka iblis. Nya ya Allah. Teman teh. Bom puai kah kami minta cungkek tabi-tabi. Kan kalau ku pegah badron ya Allah musabah nak selamat. Jangankan lain anak keturunan ji ku pabeh ya Allah. Nyon ka kutome ne ile. Nyon tuco ku pusantun mendu. Keun Allah Taala menyakamanan iblis nyo ka webut fa innaka rajim fakhrut fa innaka rajim. Kah kapreh menteng pajantruk lan neraka. Get lumpre. Tanggung nyawa iblis. Iblis nyan leh pubut dah cai tanggung nyawa. Itu puah. Itu puah droi thalah. Resiko. Gedayang Allah dan lang anthok aja. Nyong anthok kata mong kenalan syurga. Bunai buah kami bapak tepat. Yang kerja hanjut. Nah wa inta ni Allah. Tahu inta kah? Iulia ka iblu. Yang puwa lum kena ya Allah ulia. Tahu? Ulia. Baik kapu julok. Nya ya Allah. Ji. Kiman cara kaja? Kuyu habah. Mai pedih. Kagai pedih ya Allah. Mali habah kiman cara? Kutamong labah ji. Watai tamong lan syurga hangku biha habah. Baik dia guli malaikat. Oh menan. Gayuhoi ulia ya Allah. Nya kah tukang hinta iblis? Nya, uranya ku kutukkah kepada Allah. Sebagai dendakah kamu ngan musuh lo? Sebagai dendakah kamu ngan musuh lo? Gakikah sampai ngau kiamat ku pinah, kajak ngan perut. Uberaya ikli ulu. Oi hingi. Uberaya ikli ulu, pegah uli kele ulu, kang-kangi yang iblis. Nah, kulo milu. Nyoto gara-gara kah kaki-kaki ku ilo hanale. Ikah kaki hana tutah ke. Mampu watang kajak juga memperut kontrol thit. Iblis hana ya bela gobji. Nang kejat dalam dunianya termasuk musuh getanya adalah ulega. Ulega tat goy ni balah dendam kena Adam. Andum ku tulis cerita dalam kitab. Termasuk dalam kitab majlis.
Hana tak pegah mendung kat buat kedro keledung. Ya nak mengandau akah. Dua-dua tok dengar-dengar surah beri ni. Pangkai tak habis. Bedah iblis tubit, ula tubit ke Siti Hawa, ke putubit darah oleh Allah dia belun. Olehnya Nabi Adam ke putubit ulua, kecewa tak iblis. Kecewa. Butoi-butoi kecewa. Ibadah iblis tubit lan syurga iplung nak dah. Ho benih beti Adam. Kedih ya curhat. Bak thoi curhat kan bau lancang. Bender kam daleh lo. Bender kakak rulom. Oh lancang aja. Oh. Ke dia benih peti aja. Putra ya pegah le iblis. Ngan thoi pegah apa? Ngan laut. Ikan leula. Nyo laut hanapat ku pegah pala inyo ke bakah ku pegah. Nakang yang nasib belum kiban. Kai meraju le iblis na. Angkut yang nala laut. Watai kalan iblis katrok benih pati. Angkut betul je kayak dengar haba iblis. Baik langung roh ke iblis. Mai dengar na urang pegah-pegah abang kai dengar tak. Kira apa ni khatib. Dang kot menjadang ba. Dalam ceritanya ke menjadang. Nyawatnya hana bungai-bungai. Dengar ceramah. Nyam bilih tirom dengdung. Dang mendum dengar. Nak kedepa kejadian. Jadi engkut gara-gara ia dengar curhat iblis. Nah yang kecabut oleh Allah. Putra kecabut oleh Allah. Hana lidah. Selama awakkah kapajuh-pajuh engkut. Nak kata me lidah engkut. Katakan engkau pilih hana itu padu lidah. Engkau ture nak lidah. Kacingin lah tiga druk na. Awai na lidah. Hana itu cuman itu yang putra nama salah. Sawakah dia. Lu ngawai lan syurga. Mampu buat kena laut. Menyakah berokah lan syurga. Mampu buat kena laut itu yang lengkut. Yang kenyataan dia. Gepinah lidah lah. Nyan karena merisiko kon yak mengon mendekati mendengarkan sesuatu yang dibicarakan li syaitan.